Ola, son Delia, socia da Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, Rois, e vou facer un bizcocho. Este bizcocho leva 12 huevos, 400 gramos de azúcar glas, o zumo de un limón e unhas gotas de esencia de anís, 300 gramos de fariña, 2 sobres de levadura royal e un chisco de sal. Vou montar as claras a punto de nieve e despois mezclo o azúcar glas cas yemas e bátoas hasta que queden cremosas. Agora vou mezclar, botarlle o zumo do limón que xa teño aí mezclado con unhas gotas de esencia de anís. Agora boto as claras montadas. E vou mezclar ben as claras cas yemas con movimentos envolventes para que non baixe. Agora mezclo a levadura ca fariña, vou tamizando e añadindo a pouquinho a pouco. Teño un molde engrasado e enfariñado e a mezcla ao molde. Agora meto ao forno a 170 grados durante 1 hora.